večer svima, dobrodošli na Zoom od kompanije VIP4U. Moje ime je Marinko Parić, imam 38 godina iz Zadra i večeras imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da vam pokažem jedan projekt koji vjerujem da će u budućnosti pomoći ogromnom broju ljudi da ostvare pasivan prihod, da ostvare dodatne benefite na mjesečnoj razini za svoju obitelj i za sebe. Večeras će sa mnom na ovom webinaru biti prisutan i sam CEO kompanije, gospodin Dražen Juričec, i on će vam dati još dodatne detalje i samu viziju kompanije, u kom pravcu mi gledamo, u kom pravcu ova firma ide i zašto u proteklih 20 dana nam se priključi ogroman broj ljudi, zašto ti ljudi već danas imaju benefite od onoga šta mi nudimo u ovom projektu, u ovoj kompaniji, i zašto danas recimo na ovom webinaru nam brojevi novih sudionika rastu ko blesavi, tako da ćemo uskoro imati premalu Zoom sobu, morat ćemo je povećati na kapacitete možda od par tisuća ljudi. Evo, da ne duljim previše, ja ću objasniti da mi predstavljamo jedan projekt na bazi svakodnevnog shoppinga, jedan web shop koji omogućuje ljudima da prilikom kupovine proizvoda u našem web shopu ostvaruju i dodatne loyalty bodove koje kompanija daje u određenom postotku. Ljudi, odnosno kupci naše kompanije, mogu te bodove kasnije ponuditi u prodaju na našoj internoj platformi i prodajom tih poena svakodnevno ostvarivati pasivan prihod i pasivnu zaradu. Prije nego što ja krenem sa samim izlaganjem cijelog projekta i cijele prezentacije, ja ću samo zamoliti Dražena da se obrati sa par riječi i da možda samo na trenutak pokaže kako smo mi to zamislili da unutar ovog projekta ljudi svakodnevno ostvaruju pasivan prihod od prometa koji radi kompanija. Da li će taj pasivan prihod biti od 10, 20, 50 ili 100 eura, to ovisi normalno o prometu i turnoveru koji radimo, ali sve ono o čemu ćemo mi večeras s vama govoriti pokazat ćemo vam u praksi kako radi, pokazat ćemo vam live, tako da vidite živi dokaz o čemu je zapravo riječ. Pa evo, Dražene, slobodno možeš nam se priključiti i dati par svojih vizija onoga šta radimo i u kom pravcu ide ovaj projekt. Dobro večer svima. Dakle, ja sam Dražen, CEO ove kompanije. Prvo vam se lijepo zahvaljujem što ste svi došli u ovolikom broju, 230 ljudi koliko vidim trenutno gore. Lijep pozdrav za takvu akciju. Dakle, ljudi su prepoznali što se dešava u zadnje vrijeme, u zadnjih par dana, ajmo tako reći, i pridružuje nam se sve više i više ljudi svakog dana. Ja ću vam sad otvoriti back office. Za ljude koji su već članovi VIP4U-a, ovo je poznato, ali ajmo ukratko objasniti što ljudi mogu vidjeti jednom kad dođu u svoju kancelariju, u svoj back office. Dakle, kad se registrirate, kad uplatite startni paket, vi možete sve transparentno pratiti tako kako ovdje ću vam sad prikazati. Ovdje gore imate svoj username, naravno. Možete kroz balans pratiti koliko imate gore novaca. Možete pratiti vrijednost svojih bodova. Onda možete vidjeti koliko vaši bodovi koje imate, koje ste kupili ili zaradili, sad trenutno vrijede. Lijepo vam u back office-u piše kad ste se aktivirali, datum aktivacije i do kad vam vrijedi vaš paket. Imate grace period kad ga treba reaktivirati. Ovo su brojke koje su stvarno fascinantne, koje su fenomenalne. Mi vidimo da na današnjoj razini 5,45% je porast vrijednosti naših bodova. Ta rast, ta vrijednost ide gore na temelju kupovina. Što se više kupuje, vrijednost brže i jače raste. Ovaj mjesec, a znamo da je danas 16. 146% porast naših bodova. Dolje, kad pogledamo s desne strane, imamo leaders pool koji je transparentan, koji se prazni svakih 60 dana, tako da u 15. u mjesecu, to smo produžili, bilo je 30 dana, ali na zahtjev ljudi da bi trebalo imati više vremena, mi smo to produžili na 60 dana, to odbrojava, znamo svi za ljude koji su aktivni i koji žele biti top u ovoj kompaniji, oni se bore za ovaj iznos. Dakle, tu sve vidimo trenutnu zaradu koju je ovaj user napravio do sada kroz svoj rad,
saving account, koliko je skupio novaca, koliko ljudi je on u mrežu svoju postavio, znači u svoju strukturu, ajmo to tako nazvat. I ono najbitnije što vam želim pokazati, to je da je krenula prodaja bodova. Mi smo 6 dana unatrag počeli sa prodajom bodova. Ovdje kad kliknemo na Fair Peer-to-Peer Market, kad kliknemo na to, mi vidimo koliko smo danas prodali bodova. 44,15 eura. To ne znači da je samo ovaj korisnik prodao za 44,15 eura, nego svi koji prodaju bodove. Dakle, to je fair marketplace. Jako bitna stavka u ovom web shopu. Nema povlaštenih, nema veze tko je došao prije, tko je došao poslije, tko je kupio veći paket ili manji. Svi isto prodaju. Kasnije ćemo se vratiti na to i detaljnije malo to objasniti, ali recimo samo da zapamtimo kako se tu gore može pogledati kupovina koja se desila taj dan i to je vama donijelo 44,15 eura do sada do 8 sati. Naravno, ako se desi bilo kakva kupovina kasnije, ta brojka će se promijeniti. Imamo tu i povijest, to ću u drugom izlaganju kad se vratimo pokazati kako možete pratiti koliko ste dobili jučer, koliko prekjučer i tako za svaki dan do sada koji se desio. Znači, to je ono najbitnije što se trenutno dešava i što ljudi gledaju, to je ona pasiva. To nismo ništa sad trenutno radili da bi zaradili taj prinos od 44 eura. Direktni upisi i sve drugo, one preporuke što se plaćaju od kompanije, to je nešto ekstra, ali ponavljam, na to ćemo se vratiti. Tako da, ajmo Marinko, molim te, ti odradiš prezentaciju da ljudi malo shvate pobliže o čemu se radi, pa ćemo se vratiti na ovaj back office i onda objasniti još detaljnije neke stvari. Super, hvala. Mislim da je ovo stvarno motivirajuće i da prvih par minuta je dokaz toga da evo, danas nitko nije morao raditi ništa specijalno, a mogao je u svom džepu imati već 45 eura. Kako je sve to osmišljeno i kako funkcionira cijeli projekt, evo proći ćemo ukratko kroz cijelu viziju same kompanije, cijeli projekt. Znači, firma se zove VIP4U, ideja je omogućiti svakom kupcu i svakom partneru, ajmo tako reći, u našem projektu da sebi osigura one najbitnije stupove života, a to su zdravlje, osobni razvoj i nekakvo bogatstvo, ne samo financijsko, nego i vremensko i ljudsko, socijalno, gdje ćete se spajati sa određenim krugom ljudi koji će imati možda slične poglede na život kao vi i ljudi koji jednostavno žele napredovati, žele rasti, žele ostvarivati nova poznanstva, ali i dodatne benefite samog članstva unutar ovakve jedne zajednice. Naš loyalty program, za razliku od drugih loyalty programa koje možda poznajete kroz određene dućane koji vam daju razne poene, kartice, bodove koje kasnije možete koristiti u njihovim shopovima, nudi sve to što oni nude plus sa jednom bitnom razlikom, a to je da vrijednost bodova koje dobijete unutar loyalty programa VIP4U vam rastu svakodnevno, ovisno, kao što je Dražen rekao, o prometu koji se događa u kompaniji i što te bodove vi unovčavate svakodnevno. I tako dobivate pasivnu zaradu na dnevnoj razini zato što ste vjerni kupci i članovi ove kompanije. Što će to generirati? Rast vrijednosti bodova i na osnovu čega se događa ta potražnja i kome se prodaju ti bodovi? Pa mislim da ovdje stoji ovih 6 stvari. Svaka prodaja novog kupca, novog člana generira potražnju za tim poenima, svaka prodaja VIP poena direktnih, svaka obnova kupovine postojećih članova, svaki bonus koji se isplaćuje našim članovima za direktnu prodaju, za direktnu preporuku, svaka isplata kad se radi iz back office-a opet generira novu potražnju i isto tako za leaders pool, isplate i tako dalje. Kako je sve zamišljeno? Zamišljeno je da kupci participiraju u kupovini naših proizvoda number 9 kroz određene pakete. Mi imamo start od e-paketa u vrijednosti od 500 eura do VIP paketa u vrijednosti od 10.000 eura. Za svaki paket koji kupite, vi možete birati da li želite kupiti paket sa fizičkim proizvodima koji vam se onda dostave na vašu kućnu adresu ili želite kupiti paket sa elektronskim proizvodima u vidu različitih
e-bookova, e-knjiga, tečajeva, kurseva koji vam omogućuju razne edukacije koje se nude kroz te naše e-programe. Ono što je možda bitna razlika, ljudi ukoliko se odluče za e-pakete, dobit će u određenom postotku više VIP poena nego oni kupci koji se odluče isključivo na fizičke proizvode. Moj savjet je da probate i jedno i drugo, jer stvarno naši proizvodi su vrlo kvalitetni proizvodi. Do sad imamo feedback od korisnika da su jako dobri, vraćaju se, ponovo kupuju te proizvode i konstantno ih koriste. Tako da definitivno savjet je probajte, vidite, uvjerite se sami. Ono što je bitno, recimo da ukoliko kupac se odluči na kupovinu Diamond paketa u vrijednosti 5000 eura, on će u tom slučaju dobiti sve ove proizvode na svoju kućnu adresu, plus dobit će 50% vrijednosti tog paketa u VIP poenima. Znači on će dobiti VIP poena u vrijednosti 2500 eura. Ti njegovi VIP poeni će biti zaključani idućih 14 dana. Nakon 14. dana vi možete te VIP poene na našem marketu dati u ponudu i svakodnevno ih prodavati novim kupcima i svim onim parametrima koji generiraju tu potražnju za vašim poenima. To znači da svaki dan ćete prodati određeni broj poena, one poene koje niste prodali taj dan, idući dan opet vrijede više, jer rekli smo da u prosjeku 5 do 10% je današnja praksa pokazala da dnevno raste vrijednost tog vašeg portfelja i jednostavno vi ćete svakodnevno inkasirati određeni novac. Da li će novac biti veliki ili mali, kažem, to ovisi o prometu koji firma radi, ali s obzirom da mi imamo itekakav stimulans u građenju ove kompanije i u preporuci, a to ćete vidjeti sad u daljem dijelu prezentacije, vjerujem da će veliki broj i vas danas prisutnih na ovom webinaru odlučiti aktivno sudjelovati u ovom projektu i jednostavno preporučivati ovaj projekt svojim prijateljima i znancima, jer jednostavno ovakve stvari se ne događaju svaki dan, ne događaju se svake godine, možda jednom ili dva puta u životu imate priliku od starta participirati u jednom ovakvom projektu. Dakle, rekli smo da svaki put kad se dogodi određena obnova ili kupovina, vrijednost tih naših poena raste. Isto tako, svi mi koji aktivno preporučujemo naše proizvode drugim kupcima, a da bi bili kvalificirani za prodaju svojih poena, morate napraviti barem jednu direktnu preporuku. Imate bonuse za te preporuke u 7 razina preporuke. To znači da za svaku osobu koju direktno preporučite imate 10% od vrijednosti paketa koju on kupi. Znači ako je neko kupio paket od 1000 eura, a vi ste ga direktno preporučili, imate 10% od toga, znači 100 eura je bonus koji vi dobivate. Ako ta osoba pak preporuči nekog drugoga, to je vama druga razina preporuke, na njega imate 6%, ako on preporuči nekog trećeg, to je vama treća razina, to je 5%, i tako, kažem, u četvrtu razinu na 3%, peta razina 1%, šesta 2% i u sedmoj dubini preporuke imate 1%. Ono što je bitno napomenuti, sve ove bonuse koje ostvarujete kroz Unilevel kompenzacijski plan koji mi ovdje pokazujemo, 70% tog bonusa vam se isplaćuje odmah u eurima, to vam je stalno dostupno. 20% tog bonusa vam se isplaćuje u VIP poenima. Znači 20% te nagrade koju vi osvajate se vama isplaćuje u poenima koje sistem automatski kupuje od onih ljudi koji prodaju u tom trenutku. Tako da od toga generiramo potražnju za poenima i 10% vrijednosti te nagrade tog bonusa ide na vaš štedni račun kojega možete koristiti u našoj partnerskoj kompaniji Nine for Life, također za kupovinu proizvoda, gdje opet možete ostvarivati kakve benefite zato što participirate u tom shopu. Sve isplate provizija se vrše u Ethereumu i Bitcoinu na vaše volete unutar 48 sati, tako da stvari za sad, a vjerujemo i u budućnosti, će funkcionirati perfektno. Ovo je jedan primjer šta se može dogoditi ljudima koji prepoznaju ovu mogućnost i aktivno krenu graditi s nama mrežu. Kupaca koji će definitivno svakodnevno imati određene benefite zato što participiraju u ovom projektu i zato što se događa prodaja unutar same kompanije. Recimo da ste preporučili 10 kupaca sa vrijednošću paketa od 3000 eura
to bi bio promet od 30.000 eura u prvoj liniji preporuke i vi bi zaradili odmah 3.000 eura. Rekli smo da svaki od kupaca mora preporučiti barem jednu osobu da bi bio u mogućnosti prodavati svoje poene. Mi smo ovdje napravili kalkulaciju šta bi se dogodilo kad bi preporučili recimo 4 nova kupca u drugu razinu preporuke, imali bi 40 članova na isti volumen paketa, to je 120.000 eura prodaje, 6% od toga je 7.200. I sada ne idem skroz dolje u dubine, ovdje je napravljena neka kalkulacija gdje ljudi jednostavno mogu, stvarno oni ljudi koji daju sve od sebe i koji idu puni gas, zaraditi ogromne novce, možda čak i u prvom mjesecu od njihove aktivacije. Ono što je isto tako bitno naglasiti, od svakog paketa koji se proda u našem web shopu, određeni postotak ide u taj leaders pool koji se svakodnevno puni. Vidjeli ste, Dražen je pokazao, sad imamo preko 10.000 eura u tom poolu, imamo još 59 dana punjenja. Ja vjerujem da u tih 59 dana će biti preko par stotina tisuća eura u tom poolu i taj novac će se u tom momentu dijeliti onim ljudima koji se kvalificiraju za tu nagradu, a ti ljudi moraju napraviti 30 direktnih upisa. Znači moraju imati 30 direktno sponzoriranih kupaca. Da li je to puno i malo, to trebate sami procijeniti, ali po meni je možda bolje pitanje da li želite podijeliti par stotina tisuća eura sa još par ljudi ili ne želite. Jer puno je, kažu kad tuku, ali nije puno kada se zarađuje novac. I neki ljudi su možda limitirani na male zarade, ali u ovoj kompaniji, u ovom projektu je moguće malo, ali isto tako moguće i jako, jako puno. Isplate zarada. Mi smo gledali kako da u ovom projektu sve što se događa, znači svaka akcija koja se događa u ovom web shopu, da generira i potražnju za poenima i omogućuje ljudima stvarno da svakodnevno prodaju svoje poene i da imaju pasivan prihod. Tako da i u trenutku kada ljudi isplaćuju zarade na svoje volete, kompanija opet generira određenu potražnju za poenima. Na koji način? Ovisno o tome koji paket vi trenutno imate aktivan, u trenutku kada ste stisnuli gumb za isplatu sredstava, sistem to provjerava i zaračunava vam određeni withdraw fee. Šta to konkretno znači? Evo recimo ovdje imamo jedan primjer da ste vi recimo član koji je kupio silver paket na kojem je withdraw fee 30%. Pretpostavimo da ste u tih svojih 36 dana od kako ste član preporučili ovu kompaniju na nekoliko ljudi, zaradili ste određene bonuse, isto tako svakodnevno ste prodavali dio svojih poena i u konačnici sada imate na svom walletu 20.000 eura koje si želite isplatiti. Ako sistem u tom trenutku provjeri da ste vi silver član, on će vam zaračunati fee od 30% na taj iznos novaca. To znači da od 20.000 eura, 14.000 eura ćete dobiti odmah u eurima, a 6.000 eura će se raspodijeliti na sljedeći način. 50% tog iznosa će vam ići na vaš štedni račun, znači 3.000 eura, koje možete koristiti u partnerskoj kompaniji Nine for Life i tamo ostvarivati također dodatne bonuse i benefite. 34% od tog fija, znači 34% od 6.000 eura, će kompanija automatski generirati potražnju za poenima na platformi. Znači u iznosu od 2.040 eura će se kupiti novi poeni od onih ljudi koji prodaju i vama će se isplatiti ta nagrada u VIP poenima na vaš wallet. Ti VIP poeni će vam opet biti zaključani 14 dana i nakon 14 dana vi ih možete ponovo ponuditi u prodaju. I 16% od tog iznosa će biti honorar za samu kompaniju i za sve što ona odrađuje. Normalno, ukoliko imate veći paket u trenutku kada radite isplatu, vama će se zaračunati i manji fee. Pa recimo na VIP paketu je taj fee 16%. Znači u konkretno ovdje primjeru gdje imamo istu situaciju sa 20.000 eura povlačenja, vi ćete u biti zaraditi više novaca, a manji iznos sredstava će otići u samu kompaniju. Rekli smo, uvjet za isplatu je da imate aktivan paket i da imate jednog direktno preporučenog kupca.
Ono što je jako bitno naglasiti, kompanija se vodila idejom da od samog starta omogućimo svima jednake uvjete i jednake mogućnosti. I onim ljudima koji su startali možda prvi dan sa kompanijom, ali i onim ljudima koji će doći možda za 2 godine, da prilikom prodaje poena svi imaju jednake mogućnosti. Šta to znači? To znači da u momentu kada se događa potražnja za poenima, da u tom momentu svi oni ljudi koji su dali nalog za prodaju poena ravnomjerno prodaju svoje poene. Bez obzira da li je neko postavio nalog prije mjesec dana ili neko taj dan. Evo ovdje imamo recimo situaciju gdje imamo 5 trenutno korisnika koji su ponudili svoje poene u prodaju i recimo da imamo potražnju za 5000 poena, to znači da bi svi oni ravnomjerno prodavali bez obzira koliku količinu poena imaju u orderu za prodaju. I to je ono što je fair, to je ono što je pošteno. Normalno da oni ljudi koji imaju više poena, koji su zaradili više poena ili kupili više poena, oni će u konačnici duže prodavati i zaraditi više novaca nego onaj koji ih ima manje, ali bitno je bilo da u momentu kada se prodaje da stvarno svatko može imati jednake mogućnosti. Kao što sam rekao, svaki kupac može imati samo jedan nalog za prodaju, to znači da vi možete više puta dodavati svoje poene na postojeći nalog, ali ne možete kreirati više naloga. Znači, jer svaki član može se registrirati samo jedanput na svoj ID, na svoje podatke. Isto tako, prilikom učlanjenja morate i verificirati svoje podatke, znači morate učitati svoju osobnu iskaznicu ili putovnicu, tako da kad ste verificirani član, u tom momentu možete davati naloge i za isplatu. Ono što je jako bitno, to je da svaki kupac našeg paketa ima obvezu nakon 36 dana obnoviti svoju kupovinu da bi mogao nastaviti zarađivati i imati postotak praktički od prometa koji radi cijela kompanija. Ono što je fenomenalno, da u momentu kada postojeći članovi obnavljaju svoje pakete, oni u biti ponovo kupuju poene od onih ljudi koji ih trenutno prodaju. To znači da u ovom konkretnom slučaju ljudi koji su se registrirali prije vas će u konačnici kupovati poene od vas. Zašto? Pa zato što to moraju napraviti, što moraju obnoviti svoje pakete i u trenutku kada se obnavljaju, oni moraju kupiti poene od vas koji ste došli nakon njih. Normalno, mi danas imamo, mislim da negdje oko 500-600 aktivnih kupaca u prvih 15 dana. To znači da evo za 15 dana tih 500-600 ljudi koji su sad već članovi će morati kupiti poene, a govorimo onda već o ozbiljnim iznosima sredstava kojima oni kupuju te poene i to garantira prodaju tih poena svim našim postojećim članovima i kao što je Dražen pokazao u primjeru, to garantira da će ljudi svakodnevno ostvarivati određene zarade. Koji su konkretno proizvodi koje mi nudimo unutar našeg web shopa? Kompanija je orijentirana na industriju zdravlja i ljepote. Ta industrija danas vrti preko 650 milijardi eura prometa. 530 milijardi industrije ljepote, 124 milijarde industrija dodataka prehrani, gdje danas sve veći broj ljudi brine o svom zdravlju, brine o onome šta unosi u svoj organizam i kako se hrani i vjerujemo da će ova industrija u narednim godinama samo nastaviti rast, jer jednostavno takav je trend danas u svijetu da sve veći broj ljudi je svjestan da je puno toga zagađeno oko nas i da treba brinuti o dodacima koje stavljate u svoj organizam. Mi smo se orijentirali trenutno na proizvode od puževe sluzi, na hialuronske kiseline, na sapune, na šampone, na kreme za lice. Svi ti proizvodi imaju biocertifikat, svi ti proizvodi su vrlo kvalitetni i moja jedina preporuka je probajte. Probajte i uvjerite se sami. Ja ih koristim, koristi ih moja djevojka, tako da sigurno jedino što mogu reći da su stvarno dobri i preporučam svakome da proba. Mirisi za kuću. Dodaci prehrane u vidu Brain Boostera. Brain Booster je proizvod koji potiče dotok kisika u vaš mozak. Samim tim vam povećava memoriju, brže pamtite, bolje pamtite, imate veću koncentraciju, pospješuje protok krvi.
osnažuje sam imunitet vaš, a danas u vremenima korone i svih ovih mogućih boleština oko nas vrlo je bitno imati dobar i jak imunitet, tako da evo još jedan vrhunski proizvod, sastojci koji su njemu garantiraju da se radi stvarno o kvalitetnom proizvodu. Filteri za vodu koje stavite na svoju slavinu, u trenutku kada puštate vodu, on vam štedi vodu, mislim 50 ili 60% uštede vode, isto tako eliminira teške metale, kamenac i sve ono što ne valja u toj vodi i vama daje pitku i čistu vodu u vašu čašu. Ono što je isto bitno naglasiti, sve VIP poene koje imate, vi možete koristiti i u našem shopu za ekstra kupovinu proizvoda koje želite. Znači, nakon što ste kupili bazni paket, recimo za 15-20 dana, vi želite dodatno kupiti još kremu za lice, vi odete u naš shop direktno i kupite dodatno tu kremu koju plaćate u omjeru 70% sa VIP poenima i 30% sa eurima. Ono što je jako bitno za naglasiti, da svakom registracijom, dok se registrirate, vi dobijete na poklon 20 eura u VIP poenima i za svaku registraciju vašeg novog člana kojeg upišete dobijete još dodatnih 10 eura u VIP poenima u vaš web shop za kupovinu proizvoda. Tu su svi ljudi nagrađeni. I sad jedna jako bitna stavka, s obzirom da na samom početku praktički naše kompanije koja je startala evo prije 15-20 dana, kompanija je odlučila napraviti nekakve dodatne ekstra promocije, da jednostavno da ljudima mogućnost stvarno ekstra bonusa, ekstra zarada i jedan od tih bonusa je da direktna preporuka neće biti 10% nego 15% do kraja ovog mjeseca, znači u narednih 15 dana za svaku direktnu preporuku imate 15% direktnog bonusa. Isto tako imamo promociju koja kaže da ukoliko napravite 18.000 eura prometa u vašoj prvoj liniji preporuke, kompanija će vam pokloniti novi iPhone 11. Jedino što trebate napraviti ukoliko se kvalificirate u roku od 3 dana nakon završetka tog pregleda, znači do 3.12. trebate na support poslati obavijest da ste se kvalificirali, support će to iščekirati i na vašu adresu vam poslati novi iPhone 11. Ili ukoliko želite možda se voziti u novom Audiju A4, za to je potrebno napraviti 30.000 eura volumena u prvoj liniji preporuke i kompanija će vam omogućiti da naredna 3 mjeseca vozite novi Audi A4. Neko kaže, ja bi ipak možda klasu više, ja bi Mercedes E-klasu, za to je potrebno napraviti u prvoj liniji preporuke 6 direktno sponzoriranih plaćenih članarina u ukupnom iznosu prometa od 60.000 eura. Znači minimalno 6, možete napraviti i 8 i 10 dapače, ali minimalno 6 direktnih kupaca sa minimalnim prometom od 60.000 eura volumena. U drugoj liniji preporuke treba biti 10 plaćenih kupaca bez obzira s kojim paketom uđu i u trećoj razini treba biti 12 plaćenih članova, što po meni nije nikakav problem, jer ako ste upisali 6 direktnih, oni da bi se kvalificirali, oni moraju imati svako jednog direktno. Znači već imate automatski 6 u drugoj liniji i još dodatna 4. Mislim da ne bi trebao biti neki izazov da dobijete ovakvog ljepotana 3 mjeseca u svoje ruke i da se možete služiti sa takvim vozilom. A oni najbolji, oni koji stvarno žele uzeti cijeli plijen, oni će se potruditi napraviti ozbiljan rezultat i za taj ozbiljan rezultat dobiti taj auto u trajno vlasništvo. Da bi to napravili, ovdje je kvalifikacija, znači morate imati 4 linije direktne i u svakoj od tih linija treba biti 44 plaćena člana sa volumenom od 245.000 eura vrijednosti u VIP bodovima. I ukoliko to napravite u prvih 100 dana od trenutka registracije, vaše registracije u VIP4U kompaniju, vi ćete dobiti trajno vlasništvo Mercedes E-klase koji vrijedi negdje između 90 i 100.000 eura. Mislim da je to jedan krasan poklon, jedan ekstra bonus. Veliki broj ljudi, nažalost, nikad u životu se nema priliku pokloniti tako nešto, a ovdje sam siguran da će biti više onih ljudi koji će uspjeti napraviti ovu kvalifikaciju i pored svih bonusa i zarada dobiti još ekstra nagradu, ovakav jedan prekrasan automobil. Imat ćemo još dodatnih nagrada i promocija, međutim nije na meni da danas sve to kažem, nego da naš CEO
Dražen Jurčec da onaj šećer na kraju, glazuru finalnu, da vam kaže kako omogućujemo ljudima da stvarno evo, u najkraćem vremenskom periodu sa nekim minimalnim angažmanom mogu zaraditi možda trećinu svoje prosječne mjesečne plaće. Evo, Dražene, prepuštam ti riječ, ti se nadoveži. Hvala, Marinko. Ja ću sad nacrtat da lakše to ljudi prate, da možete vidjeti šta je kompanija odlučila do 1.12. još ekstra bonus dat za svakog od vas. Dakle, zato smo vas i pozvali danas da vam prezentiramo akciju koja kreće sutra, dakle od 17.11. do 1.12. Svatko tko upiše 2 nova člana, nebitno sa kojim paketom, da li sa 500 eura, 1000, 3, 5 ili 10.000. On će od strane kompanije biti nagrađen sa dodatnih 100 eura na njegov available račun. Dakle, ovo su vam dostupni novci koje možete u svakom trenutku isplatiti. Ukoliko upišete 3 člana, vaša nagrada ostaje ista. Već na 4. još dodatnih 100 eura, odnosno 200 eura. Dakle, za svaka 2 člana upisana dodatnih 100 eura. Što to konkretno znači? Marinko je sad prije objasnio, imamo 15% za direktnu preporuku. Jel' tako? Ako upišete ona 2 najmanje, ću sad objasniti, u 500 eura. Dakle, vi imate za svaki od njih 75 eura. To vam je 150 eura. Plus dodatnih 100 eura od kompanije. Što ste napravili? Napravili ste 2 preporuke i zaradili 250 eura odmah. Ono što je jako bitno, u VIP4U sve zarade koje se naprave istog trenutka se mogu isplatiti. Vi ako imate na računu 100 eura, vi možete iste sekunde zatražiti isplatu. Ne trebate čekati kraj tjedna, kraj mjeseca ili bilo što drugo. Dakle, vaša sredstva koja su na vašem available računu, vi ih možete isplatiti odmah. I naravno, mi se tome veselimo jer svi ljudi prilikom vaše isplate zarađuju novac. Dakle, ponavljam, akcija traje od sutra do 1.12. Ako upišete 2 člana, javite se na support, na primjer, ja, Dražen Jurčec, username taj, napravio sam 2 direktna, upisao sam 2 nova člana koji su uplatili pakete. Support će to pogledat, odgovoriti vam da li je pozitivan odgovor ili negativan, ali ako ste to stvarno napravili, oni će vam odgovoriti i na vaš račun vam proslijediti 100 eura. Sa tim eurima radite što god želite. Da li ćete kupovati bodove, da li ćete si raditi isplatu, da li ćete s njima pričekati da radite reaktivaciju paketa za 36 dana, to je vaša stvar jer to su vaši novci. Dakle, da sam te dobro razumio, svaki novi član koji će nam se priključiti recimo sutra, on i tako mora upisati jednog novog člana da bi bio kvalificiran i da može prodavati svoje poene. I ako upiše još samo jednog dodatno, zaradio je ekstra 100 eura. Tako je. Super. To je to. Dakle, svaka preporuka jedna se podrazumijeva, a još jednu sa strane ako napravite, ona vam ne donosi 75 eura, nego praktički 175 eura. Tako da se definitivno isplati napraviti i drugu preporuku. Naravno, ako možete 3., 4., uvijek je to dobro za vas, uvijek je to dobro za sve, jer svakoj preporuci, svakoj prodaji vesele se svi. Sad kad imamo otvoreno, samo ću iskoristiti priliku da ono sve što je Marinko sad objašnjavao kroz sve slajdove, prošao da rezimiramo u 2 minute. 6 načina kako vi možete zarađivati kad netko napravi direktni upis. Vidjeli ste šta se dešava. On dobiva proviziju 70, 20, 10. Ovih 20% od njegove provizije se kupuju bodovi na marketplaceu gdje vi prodajete. Ako je napravio direktni upis, neko je kupio membership. Membership je startni paket. On ga ne generira od 43 do 60% bodova. Gdje će se uzeti ovi bodovi? Opet ovdje. Znači od svih ravnomjerno.
od svakog isto, uvijek. Ako netko kupi VIP poince, zato jer se napravio matematiku da želi još kupiti VIP poinca, jer su mu se njegovi prodali ili ima takvu matematiku da želi zaraditi, gdje se kupuju bodovi? Od svih vas koji ih nudite. Membership traje 36 dana. Nakon toga ide reaktivacija. Oni koji su došli prije vas, njima će to 36 dana proći prije nego vama. Normalno. I oni će opet reaktivirati i napraviti potražnju po bodovima 43 do 60%. Od koga će kupiti te bodove? Od vas koji nudite. Leaders pool, ljudi koji su spremni napraviti 30 direktnih upisa, dobivaju nagradu koja je unutra, ne znam, 50.000 eura, 70% u eurima, 30% u bodovima. Gdje se uzimaju bodovi? Od svih vas. I isplata. Najbolja točka, meni osobno se sviđa, kad bilo tko zaradi novac, isplaćuje van, onaj jedan dio zbog onog fija, što u prezentaciji piše, se kupuju bodovi, opet od svih vas. Dakle, 6 točaka gdje vi zarađujete, a niste pored. Vi ne poznate ni onog koji je direktno upisao tamo u Skopju nekog, niti kakav je onaj membership kupio, ništa vi ne znate. Ali ovoj 6 točaka vama puni vaš novčanik. Kako uz to još možete ekstra zarađivati? Tako, znači plus i ako vi napravite direktni upis. Onda imate trenutno 33% mogućnost nagrada u onih 7 levela. I još onaj sad ekstra koji smo dali 100 eura za svaki drugi upis. Tako da plus auto, plus sve ostalo što. Naravno, plus sve ostale nagrade, to je ono što se dešava svaki dan. A kako vi možete znati da se to negdje dešava? Gdje vi to možete pratiti? To smo pokazali prije u back office-u i sad ću se probati vratiti gore u njega da vam još jednom to pokažem. Znači u tom back office-u vi možete svakog trenutka pogledati da li ste vi prodali neke poene ili niste. Da li ste zaradili nešto iz provizija ili niste. Vi kad otvorite svoj balans, vidite ovdje lijevo, ako stisnete na balans, vama se otvori sve. Vaš novčanik, ajmo tako reći. U ovom primjeru, shop balans, VIP poene za kupovinu proizvoda, ovolika količina. Euri, dostupni za isplatu, 6000 eura. VIP poinci koji se trenutno prodaju, ova količina. Saving balans, 1720 eura. VIP poinci koji su vam još uvijek zaključeni i ne možete ih staviti na prodaju, ova količina. Dostupni poinci koje možete staviti na prodaju, ova količina. Vi to u svakom trenutku možete vidjeti na svom back office. A oni koji su već stavili, to sam pokazao prije, idu na Fair Marketplace, Fair Peer-to-Peer Market i oni tu vide koliko se njima prodalo. Danas se prodalo 56 eura. Prije bilo 40 i nešto, tako da evo. Da, prije je bilo 40 i nešto, 45 ili koliko. Ali tu se, dakle, povećava iznos vaše prodaje. Bez obzira da li ste to vi odradili, ili netko iz vašeg tima, ili netko iz drugog tima, jer ovdje smo svi isti tim. Bilo koja kupovina puni vama novčanik. Dakle, ne samo preporuka koju ste vi napravili, i ako vi niste upisali 10 ljudi, onda vi ne možete zarađivati. Ne, to nije istina. I sad, sa ovim ekstra bonusima koje imamo, koje će ljudi definitivno htjeti iskoristiti, oni će vama puniti vaš novčanik. Znači, ako me matematika ne vara, Dražene, evo recimo nek je prosječna prodaja 50 eura dnevno, u 36 dana to znači skoro 1600 eura pasivnog prihoda, zato što si član VIP for You projekta, zato što si aktivan kupac, zato što si stavio svoje poene u prodaju. Kada bi imali intenzitet koji imamo sad, kad smo na samom početku, znamo svi, i ako ste razumjeli ovaj sustav, da što imamo veći broj kupaca, što je veći broj ljudi, to je veći volumen prodaje, veći zahtjeva za kupovinu, tako da samim tim i ti brojevi moraju rasti. Da, a sad koliko je prosjek, mislim tu možemo, ajde još minutu u transakcije. Ako idemo u transakcije, mi možemo u svojem filteru odabrati, ovdje s lijeve strane, odaberemo eure i trade naših poena, VIP points trade. Dakle, ovo je povijest koliko smo mi svaki dan prodali poena. Sad ću se, znači ajmo od početka već ako pokazujem,
koji je to bio datum. 11.11. kad su je počeli prodavati poeni, ovaj user je prodao za 118 eura poena i dobio ih je dostupnih u eurima, a 13 eura je dobio u saving account. Dakle, to je bilo 11.11. I onda svaki dan, 12., 13., 14. to se evidentira. Evo, već 12. je 140 eura dobio available, pa 65, pa 69, pa 87, pa 16. Znači, sve ovisi o prodaji. Ako ima puno prodaje, skuplja se više. Evo, jedan primjer, 140 eura u jednom danu. Kad bi ovako bilo svaki dan, 30 dana, koliko je to? 4200 eura. Mjesečno, pasivno. Ali tu ako sad zbrojimo, 140, 65, 69, 87, 16, i to mi dođemo na 80 eura po danu prosjek, trenutno. Znači, ovo nije garancija da će sutra biti 80 eura. Može biti više, može biti manje. Sve ovisi o prodaji koja se dešava. A s obzirom da praktički još nismo krenuli, da mnogi ljudi još nisu napravili uvjet jednog upisa, ovo očekujemo da će samo rasti i rasti. Naravno, sve ovisi o nama, a ako i dođe 50 eura, kako je Marinko prije rekao, ako je to 30 dana, ljudi moji, to je 1500 eura pasivnog prihoda svaki mjesec. I ono što je bitno naglasiti, ljudi nikad ne gube svoje poene, znači ono što su prodali su unovčili, a ono što nisu prodali to im stoji na njihovom orderu i svakodnevno raste u vrijednosti. Tako da što duže prodajete imat ćete veći volumen, veću vrijednost. Tako je. I to znači drugim riječima, ako ste stavili sad danas na prodaju i cijena je danas ova, 0,00327, ono što vam se neće prodat, sutra vam vredi više. Dakle, nije da ste vi stavili nalog po toj cijeni i sad prodajete po toj cijeni. Ne. Vi tako dugo prodajete po toj cijeni dok se ona ne promijeni. Ako sad ovog trenutka neko napravi kupovinu, on će podići vrijednost poena, naravno ona će se tu promijeniti i kompletno vaš portfelj raste. Dakle, svakom kupovinom vaš portfelj raste. Da li su poeni zaključani, da li su oni na marketplace-u ili vam stoje na available-u, to nije bitno. Vaša vrijednost raste svakom kupovinom, svakom isplatom i svakim onim parametrom koji smo prije tamo naveli. Dakle, to je to što se tiče te prezentacije iz back office-a. Mi ćemo ponoviti prezentaciju definitivno ovaj tjedan, najvjerojatnije u četvrtak. Obavijestit ćemo vas na našem službenom kanalu Telegramu. Ako ne pratite, zamolite svog sponzora, odnosno vašeg mentora, neka vas ubaci u grupu da možete pratiti novosti, da vidite gdje i kada će se nešto desiti. Naravno, ovdje imamo notifikacije, kliknite na njih, pročitajte što oni tu žele reći, tako da znate. Support imate, radi, pišite, odgovorit će vam, tako da koristite maksimalno ovu stranicu jer sve što je na njoj radi. Ako ne razumijete naravno engleski jezik, ovdje imate gore prevoditelj, kliknete na njega i odaberete svoj jezik i birate koji god želite. Evo na primjer švedski. Ako vam je to lakše, možemo i po švedskom. Sad se neću mijenjati dalje, tu ću ja sad završiti sa prezentacijom tog back office-a. Marinko, ako ti imaš još nešto dodati? Ja ću samo reći da sam ja oduševljen cijelim ovim projektom, cijelom ovom idejom. Za sve informacije, možda za detaljnije pojašnjenje kako sve funkcionira, imate snimke prijašnjih webinara na našem službenom YouTube kanalu VIP for You. Isto tako imate sve testimonijale kako se koristi back office, gdje se šta nalazi. Sve vam stoji na našem YouTube kanalu VIP for You. Zapratite taj kanal, preplatite se na njega da imate svakodnevno nove friške obavijesti. Isto tako na našem Facebook kanalu, na našem Instagram kanalu imat ćete sve promocije, sve akcije, svakodnevno su ažurirani sa najnovijim podacima. Možete vidjeti ko su ti ljudi koji grade ovu kompaniju, koja priznanja osvajaju. Danas smo imali 2 nova čovjeka u karijeri sa odličnim nagradama i priznanjima, tako da evo, veselimo se svakom novom trenutku u ovoj kompaniji i u ovom projektu, svakom novom članu i vjerujemo da do kraja ove godine ćemo imati već izuzetne rezultate, a iduća godina je godina u kojoj će ova kompanija doživjeti svoj momentum, svoju eksploziju i ja sam siguran da krenulo je na Balkanu, ali da će završiti na kraju u cijelom svijetu. Evo, toliko od nas i vidimo se na idućem Zoomu koji će biti, kao što je Dražan rekao, u četvrtak.
vrlo vjerovatno 20 sati, bit ćete obavješteni pravovremeno. Hvala vam lijepo i vidimo se. Pozdrav.